Iyang o Kasilili. Ragato Goros Patanan Belew Supplemental Program and Kapese Weeket nan Legislature. Magan kauna bata sang ni option speaker and puinin ko kusunat kaisa kan Wayne Ponpe. Puan kan Kapese puitan tatangkan and balian kawata kusunat and Wayne Ponpe. Riamon pe wen tawataben autaben iran Kapese kan eban sansal eban kunang melelian patrawan chiangku ya itungal sakratan kaipuni. Pan kuburan kala berak sokon bon beyu wala pan kuburan nan kan ko wan kilakan nanalak nan kani ko wan kilang langan way balikan koros wan ke kapna karyao and Wayne bon be wan ke son kopong labala po yang son kopong kan wan ke speaker o trawakan koros and benen ko kusunat kaisa kan Wayne bon be wan ke kaunen way yo silaban mo motso kan o itungal wow toro rong tron bon be yunsak. Nine supplemental program and Kapes and Weeket, Trail Van Katin Mamang Ipene, Autaban Puitan the Tonkan and Nan Committee Kan, Autaban Main Kapes Second Sang Yupsin Speaker, O Biluran Puita Chekan. Committee Meeting Kan. The October Yasak Ria Barek Yasak Logasak Parliamentsang, Committee and RNT, Ban Kawit and Chairman Marvin Yamaguchi, Patroyan and Karong Pen Kamatan Kusunet, Nambekuri Yasak Tua Lebanil Yasak. Mesong-mesong ni tiyata anto pakain and kakuya wasan kapara way the turtle conservation zone. Patreng komti nan karong ye kan banaranti of Senechi Conservation Society of Pohnpei the CSP Rosakitri o Waliaban tagapakain. Ni October is a kriya baryak trace klogay sa keu palimensang Committee Kabarabats and Moni Rosan Mao Chayan Ko Patroyan and Petrek Pen Departmental Communication Number Limaisak Issue Levenial Reisak Mepit Advisory Report Number Reisak Levenial Surasura Silu Outaban Petrek Mewiawi Sang Auditor's Office Mepit Poin and Chalk Trekan O Poi and Overtime Kan Patran Committee Kabarabats Ye Director and Kampan Rosan Mao Acting HE O Director in Treasury and Administration. Ni October Yasak Isu Baryak Yasak Kulagasak Parliamentsang, Comten Rosan Mao, Senator Serdan Chinet, Patronia Chairman, Patroyang Nan Karong Pen Floor Motion, Tagamagdin Petrek Yu, Makaptalong Sang Senator Marvin Yamaguchi, Bepit Kapuyak Lan Kilomoto Irai Somao Kan, Metrangalar Liki. Tame Wiyawi o Tame Wiyawi Ansawat, Ongrawat. Patrang Karong Ye Director and Kampan Rosan Mao o Option HE. Pilni October Yasak Isu Baryak Yasak Lakeu Morin Sawas, Comten Sa Pan Kawit and Chairman Atilino Edmond, Patroyang Nan Karong Pen Main Kapese Sangkapana, Nambebus Lisa Kwalu Lebanyal Yasak, Mepitita Kanong Pohnpei Historic and Preservation Board, Nan Karong Comte Ewong William Option Kapana. Option HE, Option SAP, o Iraili Takan Sang Ewe Isakeu Kan and Pohnpei. The October Isak Walu Baryak Isak Logisak Parliamentsang, Comtian Chayan Ko Ban Kawit and Chairman Jack Harris, Patroyan and Karong Pen Kamatan Kusunet, Nembebri Su Levanial Isak. Met Meban Kapatayan Chapter Limau Kap, Ong Title Limasak Tua Wan Pohnpei Code, Poen Kap, Kosan Tituan Kalok Tana Ramasalong Alamen Me MLR Metri Determination of Death Pilni October Isak Walu Baryak Isak Loke Umurin Sawas Komdiensa Pan Kawit and Chairman Atilino Edmond Patroyan and Karong Pen Kamutan Kusunet Nempay 6 Levnial Isak Meban Kapatayan Chapter Isak Kap Ong Title Paisak Riyawan Pohnpei Code Poen Kap Moidata Lukusunat Lislan Wasakay Nan Pohnpei. Ni October Yasak Tuwa Baryak Yasak Kulagasak Parliamentsang, Comtian Rosan Mao, Pan Kawit and Chairman Sergeant Chinet, Nane Oversight Hearing, Ewong Emergency Medical Director FSM, Hokaunan United Airlines, Pohnpei, Hong Nia Pulpen Mela, Tagabinsredala Kan Maganyangoto, Sombir Pohnpei. Committee will sire Piran Sombir Sang RMI, the Marshal Song Pohnpei, Puyaga Kadirak Tan Soma Coronavirus Nanwain Masil.
Pilni Oktober isak tua bar yak tri isak lagi isak ke balimensang. Kemudian Rosan Mau bil taula wong direktoran kampan Rosan Mau, direktoran Treasury and Administration, Obsen Public Auditor. Ong audit report you, ong moni kan, bagian kota utata yang referral and outer island kan. Memimi ni wan limanan. Nan report kasaleta pekasal te pitak pen tatakala and mono bukat. Ni November ya bar ya keterisa kamtian moni pan kawai dan Chairman Salter Loyola. Ewang option TNI o budget ong ni kamutan project kan me pan poi sang nan pon pay kampak infrastructure maintenance fund. Ni November pa ya bar ya keterisa nugulak isak palimensang kamtian sa pan kawai dan Chairman Adelino Edmond patroyang nan karong pen men KPS lemau sang kampan sa makawait kukutan kusunod ani tiyata wasakay nan ponpe ong kasapasap. Pilni November payo pare katrisag nakulak riyaw mo rin sawas komdian Rosan Mao ban kawait ang Chairman Sergeant Chinet ewang Direktoran Kampan Rosan Mao Chief of Medical Services Chief Nurse o Option HE ong ni floor motion niyo makaptulang sang Senator Chuck Harris ong ni kapunutan sa umaukan Arail kin paralan an outpatient hapsote chokche. Kawait pil parata kamtian kaktola. Naneta to ko chekata ma utame leta kabalen chokche. Emie nanimon wunie ran pugat. Ni November mga barek turisek loktua wale palimensang. Kamtian Judiciary and Governmental Operations pan kawait and Chairman Harris. Patroyang nan karong pen kamutan kusunet nambe ipukun na ulab ni alriesek. Kamutan wagtaglawat split human trafficking. Wagtaglawat rakis kapisitrikiti kusunnet mga palirawat. Palikan mabatsayang kamtinan karong ye Direktoran Kampan Rosan Mao, Direktoran Public Safety, Option HE, o Option Social Services. Pilni November mga baryak terisa kulagay sa kayo balimensang, kamtian trayan ko biltawla, o ewang Kampan Rosan Mao, Kampan Public Safety, o Option HE, ong ni kamutan ko sunod na bawalisak si dulab ni Alriisak, may baan mo kadala chapter isak si liwan title 1 isak kay 1 pound bay code, o baan ko saneti a ballpen lo kaya suwit, te soto ko na yang kan, makakatakan sen suwit ila, tebil kametakela emenaramas. Ni October isak tuwaw, pari katari isak, Speaker, the Honorable Ausen T. Lambert, Pachawan Miyata Memorandum EU, Ong Chawaya kan o Chonta Tong kan ang Legislature Kasak, Mepit Holiday kan and Nansong Pungan November. Owe Pachawan, Nansong Pungan November mi holiday silu. Yei Nansong Pungat mi holiday kayu Chocho. Ni siluan November, Evesam Constitution Day, ni Walu, Bonbay Constitution Day, Ransarawiyo, Ok Child Panwaw Nagarano, ni Edo. Ni silen Murillo ye Veterans Day. Bonpay Legislature baniang waw nagi holiday pukat. Niya child ban komalsang pukot ato kan office kan. Niya child ban kawawi ran pukat nan penay education kan. Ay ko neng kachailan pilan ki anso ma. En kupupure temet betawa kasampalan ran sulu pukat. O kapengkiyang irail ko mele tayo putiyan ran kasampal pukat. Ni Wow, Ausen T. Lambert, Speaker, Legislature, Kasak. Ni October Silisak Paryak Driasak, Speaker Lambert, Bilbachawan Miatak, Silgo Guso Katarong, the Honorable Kasana Shanaber, Mawaya President and Colonia Senior Citizens Association. Hoya Bachawan, Maing President Shanaber. Eichungol Ran Mao, Owaw Ban Kuromoy. Pagmang panten basapang anong witchungal kasinligo 1 October isak isu baryak dari isak may Mr. Joseph Smith pisir kitong nanay chungal office mepit ananan Colonia Senior Citizens Association. Ikapengki ong komoy o chowe kanan puinwat puike kabraboran reben sawasto at chungal pali. Amoy chungal puin pan kawitan Mr. Tony Aptoka ni Jabine Kokota Yei Jabin Puin Meraben Sawasto Morin Legislature Kasak Ekosaneti Peini o isa pangalaya chungal ksilikowo o bilyan sa wote ilaki ki Chief of Administration and Budget and sa wasa pali ananwo. Pilna ni Rairen Ansowo
pek chotro kay bil kapdalong sang NGOs kay o bil local government kay. Ima kareta iba chawan kawada survey committee yu poen kak chekata wabali tupsokan me obis solar bananane poen kak en abali ananen pali te puin kan me kapdalong pek ni mo miu me pan salamau te parak. Sang ni kawit me wiataro ong ni nenen tupso pukat ilameyang manan pukat apwallar. Ima kareta iba chawan pureng kiyang floor leader mawia chairman and survey committee and kak trek pek bedalong ato sang remwi. Mabilmiya song may kak sawaski kompil ni kupurmao o kalele kaniye. Ne wow Ausenti Lambert speaker Legislature Kaisa Wayne Bonby o kapi and men kabese watch pilbagatariang chowagan korosan puinin ko kusan net Kaisa. Komangi the way ki me uong kusan na taramasa kairen litere wakatala kamakit o kawela tibso social bilbil me wiya in office men megatirakta sang malan kopung me wiya iren Napkat kak seliti the pine pakeng table kak kapatera chorus seliti o pine pakeng. Komangi the way the menan governments and Wayne pon ran bukat mokitin morkau the wiya o mokit mesotra koneng o pung trotro wiya karasalang mas nan audit kan te betrek pen puk me pit togalan moni o tatok mekin wiyawi sang chon tatong kan katiara kata sapung trotro mekin paratan anobis kan melel wiya pen apol pen sent puegi so icharan kosanti en tatong kan me sansal nan tarapoy mekin abali songan tatok pukat. Komangi the way ke Mayrail son kubungan way na kan nianso marabani tita sang president o alete ka naman sang Senate and US Congress pan pukokya rail pukokan and son kubung lela rail pan kapin saledala te mela imakarata nianso me pan kin mi atenta ong pukawat president me pan kin uyay titan inenen ka sampal menya party the parliament chaweta ma Republican the Democrats puega punglan ko bungkan ken kalap pasang-tasang menya pali mereyang. Nianso me President Obama me wiya Democrat men iti men son ko bung puen Willianti son ko bung men me kabin saletala son bung walu ni muton Etienne Pukotatok and President i-right Republican kan me kol palimaron nan Senate and US Congress nianso wo i-right sotraman kamakit takarongorongki itita menet lau tien tatok imsakala puigitene ekaren lange rusus ayan moyang President Cup when we ay tita nan moyin President Trump me we are Republican men o i-right Republicans kan me bilkol palimaron son gobong men up kabinsaletala week trepa yu mon ran en usus me ban we awin in oben besilu barya gdreisa puin me uwong titan President Obama ap kamanalay tita kapon President Trump ran chawalu mon ran en ususo met we ang mogit pateo nan we na Amerika komangi the we ke meliltan sa me uyawin nan we in California ran pukat karatar labalan kapal ong manakan tubuso o aramasakan aramas tuwanen sama Lagan kokosan wasa melultawat kipetiye ananaran mogitsang harail chungalim pore teluyang nan kabalen kabinsaledala temela met me wewe ke me sang koros mere chungalen ko wasa pukat pani ang alag siniyay labalawat me iray son kakun kan sula kakulla Komangi the way ke makabinsale the soma coronavirus the COVID-19 ran pukat nan way na Amerika so truya chikila pole laut sang mas way paisak riyaw sang nan way limaysak memya nan way na Amerika ran wat so mawat we allowed la percent isak sang nan week me batolar
Nembe Israel kan me adi di sumawat na ne uranu yan nembe me kayu laut me parata me pachoni walinen silikit sama o Israel me kabin saleta kan patroyer ni rialo prianen wanen tuwab tuwek riamen. Komangi de wewe me anso kan me Israel polis men kan kesinen ponal o ruwese tangan waran nan sapakan metrangagis tosakan pananane ni tawen kilel design koros me patre ponal on kailenalakan sola banda tok po ye Israel me ruwese kan me banut walian design kan o magdin tosakan po ni tawen ruwes and police officers kan. Komangi de wewe ke meni anso kan me waran policeman kan te ambulance kan pan we wur o trang pona stosa koros panyang me yang trang pona do panananen keile nalo uti me jaga saleta me me got korwaru me ban chenge o stosa kan panuti poeta katrapa mokit karwaru o met ye rekan megak sansal nan salmasaid program en kabesen week Mail pureng ke niang kit nian so kan makan kasanti ong program en kabesa kalangan o kaselelie.